Kao što je svima dobro poznato, danas je dan opštine Aleksandrovac i Sveti Trifun, zaštitnik vinara i vinogradara. Ja koristim ovu priliku da ime Srpske napredne stranke svim građanima Aleksandrovca i Župe čestitam dan opštine i čestitam slavu Sveti Trifun, zaštitnika vinara i vinogradara. Mogu takođe da građanima poručim da ćemo mi, sledeći primer našeg predsjednika Aleksandra Vučića, koji je u borbi protiv korupcije i kriminala i dovođenju stranih investitora postigao velike rezultate, mi ćemo se truditi da naš kraj razvijemo, da mi našem kraju omogućimo razvoj malih i srednjih preduzeća i razvoj poljoprivrede i tražimo od građana Aleksandrovca da nam daju poverenje na sledećim izborima. Nadamo se da ćemo dostojno slediti put našeg predsjednika Aleksandra Vučića, da će narod to prepoznati i da će izborni rezultat biti povoljan. Evo, danas smo na štandu delili, povodom naše slave Svetog Trifuna, delili smo kalemove, lozne kalemove, to su dve vrste stonih kalemova, imali smo veliki odziv građana, delili smo i vino, normalno u našoj tradiciji i tako dalje, od naših privatnih proizvođača, kvalitetno vino, imali smo veliki odziv građana, prepoznali smo jednu pozitivnu energiju kod naroda, vidjeli smo da narod veruje u bolju budućnost i nadamo se da će ta bolja budućnost uskoro i doći i u naš kraj. Dobro, Srpska napredna stranka, dakle, danas i zvanično započinje predizbornu kampanju. Jeste, danas je početak zvanične kampanje, 14. februar, hala Čair, 17 časova je veliki predizborni skup koji označava početak kampanje, a naš opštinski odbor je danas, povodom dana opštine, takođe odpočeo kampanju u našem gradu Aleksandrovcu.